Oui, bonjour, je m'appelle Chantal. Je viens de faire une séance de réflexologie avec le docteur. C'est très profitable, très relaxant et la réflexologie, surtout des pieds, reflète en réalité tout le corps et l'esprit. ايه كان ايه رايك في جلسه ريفلكسولوجي؟ C'est ce que je viens de dire. Donc, simplement par le massage des pieds et les points dans les pieds, il y a tous les points qui correspondent à toutes les parties du corps. اولا انا بقدم تحياتي لحضرتك. انا بحييكي من مركز ميسيو طارق معاكي دكتور سعد المصري، وانا احييكي على الكلام الجميل جدا والاحساس الرائع اللي انت حاسه بيه في جلسه الريفلكسولوجي. هنحاول دلوقتي انا اتكلم باللغه العربيه وحضرتك تترجمي بالفرنش ان شاء الله. ان شاء الله. si je comprends bien. اتكلم عربي كويس. النهارده ان شاء الله هنحاول ان احنا نبين ازاي ان جلسات الريفلكسولوجي قد ايه مهمه جدا لصحه الانسان. Oui, alors la réflexologie, c'est en effet une médecine très douce qui ne travaille que sur les pieds et donc chaque point de contact du pied a une relation avec le corps entier et la tête également. قد ايه ان هو بيحقق اكبر قدر من الاسترخاء للمخ وازاي الانسان يتخلص من الضغوط النفسيه. Justement, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, pour la tête, il y a un point qui correspond, pour l'épaule, il y a un point, pour l'estomac, il y a un point, pour les intestins, il y a un point. Donc, tout le corps et le pied, finalement, est le miroir du corps. دايما الجلسات الريفلكسولوجي بترفع من كفاءة جهاز المناعة وتنشط الغدد الليمفاوية. J'ai pas compris. الغدد الليمفاوية اللي هو جهاز المناعة. فالريفلكسولوجي بينشط جهاز المناعة ويخلي الجسم انه ما يلقطش اي مرض. Voilà, c'est également une médecine, disons, préventive, parce qu'en insistant sur chaque point sur les pieds, en réalité, on débloque les organes, on les laisse travailler avec un rythme correct. Donc c'est aussi une médecine préventive, pas seulement pour guérir, mais pour empêcher justement de développer quoi que ce soit. أهم معلومة حضراتكم إن إحنا بنحاول نثبتها إن هذا العلاج هو علاج فرعوني منذ الأزل، لأن ناس كتير بيحسبوا إنه دون علاج صيني، ولكن هو في الأصل بدأ من عند الفراعنة هنا في مصر. Ah ben voilà, c'est bien, si l'histoire commence avec les pharaons, elle a continué également ensuite en Asie. Bon, maintenant, avec toutes les techniques modernes et la science moderne, on s'aperçoit que c'est vrai que la réflexologie a vraiment un pouvoir sur tout le corps et l'esprit. وفي النهاية أنا بحيي كل الفرنسويين وأتمنى إن الكل يستفيد جدا جدا وبحيي المدام اللي معايا وميرسي. Merci, moi je conseille à tout le monde d'essayer. Thank you very much. Merci. Bye bye. Bye bye.